Samachi Chimikuna. Samachik Shimikuna. Tayta Dios ñukanchikwan. Tayta Diosta huyaqkunapaqqa tukuy imapish allipaqmi shamun. Paykunaqa Dios imapaq aqllasha nishka shinataq aqllashkakunami. Tayta Diosqa ñawpamantami pay riqsishkakunataqa paypaq churiman riqchaqkuna kachun chikanyachirka. Kay tukuy wawki panikuna purapi pay punta churi kachunmi chashna rurarka. Ñawpaman pay chikanyachishkakunallatataqmi kayarka. Chay kayashkakunatami ima huchachina illaqta rurarka. Ima huchachina illaqta rurashkakunatami sumaq yachirkapish. Pay chashna rurashkataqa ima nishuntaq. Tayta Dios ñukanchikwan kaqpika pitaq ñukanchiktaqa imata ningari. Diosqa paypaq kikin churitaqa mana mitzashpa tukuy ñukanchikmanta wañuchun kurkallamari. Paytapish mana mitzashka hawaqa manachu ñukanchikmanqa tukuy ima allitapish kungalla. Tayta Dios aqllashkakunataqa pitaq imata huchachingari. Paykunataqa Diosllatakmari ima huchachina illaqta rurashka. Hatun llakimanqa pitaq kachay tukungari. Cristo mari ñukanchikmanta wañurka. Kunankarin kawsarishpa Tayta Diospaq alliladopi tiyarishpamari ñukanchikmantaqa mañarakun. Cristopaq huyimantaqa ima llakichu, ima manchaychu, fiñaqkuna llakichishkachu, yarikaychu, churana illaychu, llaki hapinallapi purikuychu, wañuchiqkuna manchachishkachu, pitaq anchuchik tukungari. Romanos 8:31 manta 34 kama. Tukuy ñukanchik kawsaypika tiyanmi punchakuna, maypimi ñukanchik huchakunamanta, chinallatik pandarishkakunamantaqa yuyita hapinchik, ninchik, yariusqa ñukanchikwan llakirishkami. Mana kashpaqa yariusqa ñukanchikwan phiñarishkami. Chayshina yuykuna shamuqpika ñukanchikqa kay tapuykunatami ruranakanchik. Kaytami apóstol Pablo Romanos capítulo 8pi tapurirka. Tayta Dios ñukanchikwan kaqpika pitaq ñukanchiktaqa imata ningari. Ñukanchik hawapacha yayaqa payqa paqtachiktik kashkata rikuchirkami tukuy kay mundo kay pachapi kawsaqkunamanqa paypaq kikin churita kushpa tukuy ñukanchikmanta hatun cruzpi wañuchun. Katik tapuyqa kanmi Tayta Dios aqllashkakunataqa pitaq imata huchachingari. Ima ñukanchikta huchachishka mana chaypi kati tukunchu. Ñukanchik kishpichik Jesucristota mandaqpish kishpichikpish kachun chaski punllapika mandak Diosmi ñukanchiktaqa nirka ña ima huchachita mana charingichikchu. Kayqa nishaninmi mandashkapi shina ñukanchikqa perdonashkakuna kashkata. Ñukanchik huchayuqkuna kaqpirimi chaytaqa rurarka paqtachirka. Chaymantami kunanqa nimayhan ñukanchiktaqa mana huchachitukun. Katik tapuyqa hatun llakimanqa pitaq kachay tukungari. Milli diablo Satanasqa tukuytami rurakun ñukanchikta huchachinkapaq. Shina kaqpipish Cristo Jesús wañushka kutin kawsarishkami shuk rikuchik shuk señal kan ñukanchik Yariuspaq ñawpaqpi allikuna kashkata. Cristo Jesúsmi ñukanchik wanachita aparirka. Kutin ñukanchikmanqa paypaq kashkata rurashkatami kurka. Kunanqa hawapacha Yariuspaq allilado makipimi tiyakun ñukanchikmanta Yariusta mañashpa. Mandak Diospaq huyay chinallatik payqa paqtachiktik kashka hawa ishki yuykuna shamuqpi rikurikpika kay mana llullashkapimi ñukanchikqa tukuy yuyita churanakanchik. Yarius imashina kashkatataqqa ñukanchik imashina punchakuna kashkapi uymata yushkawan rikushpaka mana ñukanchikqa kashkata rikushunchu Diosmantaqa. Ñukanchik allitik kanaqa mana kanchu kikin ñuka imata rushkapi ashtawanpish Cristo Jesuswan ñukanchik apanakuyta charishkapimi. Misión Chasqui uyachirka, Samachik Shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, pagillata guyashkamanta.